Beograda 1. 16 časova i 18 minuta, uvek dosta interesantnih gostiju istih takvih tema u našoj emisiji, među njima, i zaista nam je drago što je tako, Nemanja Radović, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Srbije i potpredsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije. Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda. Hvala vam. Beograda. Hvala vam na pozivu, izuzetna čast učestvovati u ovoj kultnoj emisiji i reći ono što je važno za sport osoba sa invaliditetom. Hvala, to je značajno i za celu Srbiju, stoga ovako i kad se greškom otkuca nije loše. 55 godina, lepih godina, zaista pametno uloženih. Jeste, da, 55 godina saveza. Mi smo jedna od najvećih institucija koje se bave sportom osoba s invaliditetom na teritoriji Balkana. Imamo gotovo 1700 aktivnih korisnika koji svaki dan besplatno vežbaju, pre svega u beogradskim sportskim centrima, a nakon toga i u Nadi, Ciganliji, na Olimpu u ovim letnjim mesecima kada vremenske prilike to dozvoljavaju. Tako da ponosan sam što mogu da predstavljam gotovo 10% populacije naše zemlje, odnosno našeg grada, koji imaju prilike da se besplatno bave sportom. Da, recimo, baš na Olimpusu imamo prilike više puta da gledam članove i momke i devojke koji su tu i kupaju se naravno na bazenu Olimpi, to je uvek radost onako, zaista. Jeste. Moram da kažem da sa Olimpom imamo jako dobru saradnju. Sadašnji direktor Ivan Jovanović onako ima prilično razumevanja, tako da koristimo bazen u tim prepodnevnim satima, odnosno pre nego što krene kupanje za građanstvo, a nakon toga, to je sad ponedjeljak, sreda i petak u toku letnjih meseci, imamo i vežbe motorike i sve ono što može da se uradi na otvorenom ispred našeg saveza. I deca zaista uživaju u tome, to je ono. Ono što je takođe bitno jeste da sa raznih takmičenja dolaze ljudi sa bezbroj medalja i čini se da se upravo Paraolimpijci da su nam doneli toliko radosti da je to neverovatno. Nažalost, moram da naglasim da se najčešće se priča upravo tada, tim povodom. Jeste. I onda neko vreme niko nigde i ne pominje. Jeste. Govorim samo o sportskim delovima, segmentima priče. Da, naravno. Ono što svakako prethodi tome, to je rekreativno bavljenje sportom i to neko uvođenje u sport koje izlazi iz našeg saveza, a nakon toga oni među našim članicama koji su vrhunski sportski klubovi, pa recimo Atletski klub Pogledi koji je iznedrio jako veliki broj vrhunskih takmičara. Evo ja ću da izdvojim Sašku Sokolov i da je čestitamo, rodila je dete skoro, prošle godine učestvovala na Paraolimpijskim igrama u Parizu i osvojila 5. mesto. Imamo Željka Dimitrijevića koji baca čunj, koji je verovatno najnagrađivaniji sportista, odnosno olimpijac u našoj zemlji i koji je i ove godine, odnosno prošle godine u Parizu osvojio bronzanu medalju. I imamo Draženka Mitrovića koji je ujedno i predsednik našeg saveza, koji je osvojio sve što postoji da se osvoji. On je vice šampion Paraolimpijskih igara, svetski prvak, svetski rekorder, tako da onako put do tih medalja je zapravo jako težak i sve teži. To možda je nekad bilo lakše nego u redovnom sportu ostvariti neki takav vrhunski sportski uspeh, ali to sada više nije slučaj, pošto su Paraolimpijske igre recimo od 3-4 hiljade učesnika pre 20 godina, sada došli na 10-11, što je recimo za 30-40% možda manje nego što je redovnih učesnika na olimpijskim igrama. Svakako, za to moraju da postoje razni preduslovi, od uslova za trening pa do priprema i svega onoga što prethodi jednom takvom vrhunskom sportskom rezultatu, a tu naravno podrazumevamo i vrhunske trenere koji su sa njima radili i koji su do tih rezultata doveli. Mnogo posla i zaista treba pomenuti i vaše saradnike, nadam se da ćete to vi učiniti, jer imate preko 20 takmičenja i manifestacije u toku godina, treba to napraviti. Ja moram da kažem da imam sreću da imam jako dobre saradnike u Savezu i da bez njih svakako sve ne bi bilo moguće, zato što mi imamo jako veliki broj manifestacija, kao što ste rekli, i ne samo manifestacija, nego i ovih dnevnih sportskih aktivnosti, koje ne bi bilo moguće realizovati bez naših sportskih stručnjaka, odnosno saradnika. Tako da mi u kancelariji ima nas 7, imamo još 15 spoljnih saradnika koji rade po sportskim centrima, tako da bez svih njih ovo nikako ne bi bilo moguće. Ono što je važno da kažemo za vaše slušalce, to je da su svi naši stručni saradnici su difovci, odnosno stručno obrazovana lica za rad pre svega u sportu, a nakon toga i ljudi sa jako velikom empatijom, pošto je to onako jedan od glavnih preduslova da bi mogli da se uopšte bave sportom osoba sa invaliditetom. Zato što ja volim da kažem da su to vrlo specifične potrebe. To nije potreba samo vrhunskog sportskog rezultata ili generalnog treninga, to pre svega je potreba za socijalizacijom, za kontaktom i zato ja kažem naš savez je pre svega savez osmeha, radosti i sreće
i razmene pozitivne energije. Tako da evo, ja vas pozivam jednom da dođete baš pa malo da učestvujete u tom, ja to kažem u grljenju i to je ono kad me pitaju zašto se ja bavim ovim, bavim se zato što volim da se grlim sa tom decom i da ostavim njihovu energiju. Uz sve ostalo imate i organizovano učešće dece sa invaliditetom na višednevnom kampu u Bogovađi, tako je vjerojatno i ovog leta. Jeste, ovog leta jedna grupa je otišla, sledeća grupa se polako priprema. To smo uradili u saradnji sa našim najdragocenijim partnerom, verovatno, Beogradskim maratonom i sa Crvenim krstom. Bogovađa je odmaralište Crvenog krsta koji su oni nesebično ustupili kako bi naše deca tamo mogla da prođu taj sportski kamp. Ja sam bio da ih posjetim, pošto nisam zbog posla mogao da se zadržim duže i moram da kažem da je to, mislim, mi smo to krenuli prošle godine da radimo, ja sam ove godine bio prvi put i stvarno mislim da to je toliko lepo i toliko jedna lepa energija iz toga izlazi, a pritom je u ovom toplom vremenu jako lepo otići u neki takvi šumski predeo kako bi se malo odmorili od vrućina. Ja sam Arsen Arsenović, parakajakaš Srbije i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Jedan od sportista koji je bio kod nas i uvek su dobrodošli. Sada, kako da kažem, znači sve više sportista, odnosno sve više ljudi koji razumeju da posle medicinske rehabilitacije je jako važno nastaviti se bavljenjem sportom. Pre svega da bi izvukli šta je moguće iz svog tela, zato što, naravno, svesni ste, postoje i sportisti, postoje osobe s invaliditetom koje imaju stečeni invaliditet i imaju one koje su rođene sa tim invaliditetom. Ti koji se susretnu prvi put sa povredom koja ih onemogućava da učestvuju u životu normalno kao što su do tog trenutka učestvovali. Evo ja mogu da kažem iz svog primjera, imao sam neku saobraćajnu nesreću i vreme posle te saobraćajne nesreće, pošto sam bio nepokretan i krećem se, mislim nisam mogao nikako se krećem, ali su me vozili kolicima, mi je mnogo lakše protekao zato što sam u kontaktu sa ljudima koji su osobe sa invaliditetom i što sam bio kod mog draže koji me nesebično primio u svoj stan i koji, kako da kažem, sa njim i sa njegovom pozitivnom energijom je mnogo lakše prevazići sve te stvari. I zato kažem, svi koji se povrede, tek kad prihvate tu činjenicu da su sada u nekom novom stanju i krenu da se bave sportom, tek onda u stvari shvate koliko zapravo mogu sportom da dobiju i koliko mogu da poboljšaju neku svoju motoričku funkciju ili možda neki svoj socijalni status, tako da svakako bavljenje sportom osoba s invaliditetom nije klasično samo sportska stvar, nego je ona onako dosta šira od svega. Kao osoba koja je ležala isto 6,5 meseci, dakle bio sam nepokretan kao i vi, dakle, mnogo je teško prihvatiti u nekom momentu, posebno ako je to trajno. Jeste, ja kad sam, da. Ali zato su, čini mi se, posle kada dođe do tog momenta, kada se upali ta lampica, čini mi se da su upravo ovi sportisti i zbog toga mentalno superiorniji. Jesu, da. Moram da kažem da pre svega to se vidi u načinu u odnosu koji oni imaju sami prema sebi. Znači, to su onako vicevi koji su čak i meni ponekad teški za slušanje, ali oni ih vrlo rado pričaju na svoj račun i dosta su se prilagodili toj situaciji u kojoj se nalaze. U svakom slučaju, hoću da kažem da je sport jedan od načina da se poboljša kvalitet života osoba s invaliditetom i da se kroz sportske aktivnosti, pa pre svega na sportskim borilištima, sportskim centrima i ostalim objektima za bavljanje sportom, nekako provuče i ta priča inkluzije i da se provuče ono što je, mislim, jako važno i ja sam to stalno uzimao kao primer. Evo, recimo, Velika Britanija ima 20.000 košarkaša u kolicima. I sad nije to tolika disproporcija u broju ljudi koji bi želeli time da se bave, ali mi ovde pre svega imamo problem za kretanje osoba s invaliditetom po gradu, što je krenulo da se unapređuje. Mi smo spletom okolnosti dospeli na jedan sastanak od bivše premijerke gde smo se dogovorili da u zakonu o planiranju izgradnje uđe to da sva buduća dečja igrališta izgrađena u parkovima po Srbiji budu inkluzivnog karaktera, odnosno da u njima budu inkluzivne sprave kako bi deca mogla od najranijeg detinjstva da se druže i da razumeju jedni drugi. I eto, doćemo do tog projekta koji mi radimo po školama, ali hoću da kažem, sve što može da se uredi na toj empatiji u principu se dešava između 1. i 4. razreda osnovne škole. I to je ono što mislim da je vreme u kome deca još uvek mogu onako iskreno i samo iz iskrene emocije da razumeju šta su problemi s kojima se njihovi drugari osobe sa invaliditetom susreću. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Nikola Spajić, reprezentativac Srbije u paratekvondou. Jeste, Spajić, juče smo sedeli ujutro na doručku, jeste divan dečko
veliki borac, ja sam isto bio tekvondista, pa onda sa njim se zato kažem najbolje razumem. Tako da Spajić je odličan, evo i sad se vratio sa medaljom sa takmičenja. On je onako dečko koji se dosta trudi, svi imaju u nekom trenutku u životu, ne samo sportisti osobe s invaliditetom, nego i sportisti generalno imaju u nekom trenutku te neke krize u kojima možda razmišljaju ili da prestanu treniraju pa misle da negde može bolje da bude. Međutim, ko uspe da prevaziđe tu krizu, eto, primjer su Spajić i eto, nek bude iz tekvondoa Milica. Ona je sa 16 godina razmišljala isto da li će ili neće i onda se na kraju, evo, kako se to lepo razvilo u olimpijske medalje i u vrhunski sportski rezultat i u mesto u olimpijskom komitetu i sve. Nemanja, član ste i Komisije za razvoj i napređenje predškolskog, školskog i univerzitetskog sporta pri Ministarstvu sporta i to je upravo ono čemu ste rekli nešto bar. Jeste, da. Pa znate kako, trenutno postoji sistem školskog sporta, odnosno sistem školskih sportskih takmičenja u Srbiji koji je takav kakav je, ali školski sport je nešto šire od toga. Znači on bi pre svega morao bi da obuhvati svu decu u školama i to je ono za što se ja zalažem, ali ne od već 15 godina, to je da banalizujem da bi me razumeli, da sva deca iz 5.1 i sva deca iz 5.2 osjete šta izgleda sportsko takmičenje. To je nešto gde ja mislim da možemo svi zajedno da se složimo da može da bude dobrobit za sve. Ja sam tu naišao na veliki otpor sportskih saveza, granskih i profesora fizičke kulture, zato što oni su meni objasnili da deca koja znaju matematiku idu na matematičko takmičenje, ovo u sportu baš i nije tako. Zato što ja stalno napominjem, sport je jako važan za psihofizički razvoj svakog ljudskog bića i smatram da nije samo rezultat ono što je primarno, pogotovo u tom početku bavljenja sportom. Znači, nakon toga kad neko dođe na neki vrhunski nivo, naravno da je primarna stvar rezultat, ali socijalizacija i svakako jedna od najvažnijih stvari u početku. Priznate da ne zvuči ovo kao pluskvamperfekt, kad kažem, tad je bila najveća opasnost da li će dete imati ravne tabane, sada ih sklanjamo od nečega drugog. Pa evo, ja sad opet moram da kažem, evo ja sam s mojim detom juče vozio biciklu, znači on se zadiše u delu ture u kojoj ja dok sam bio dete njegovih godina nisam možda smatrao da sam počeo da vozim. To je posledica držanja telefona, posledica parkiranih automobila na ulici, nedostatka mesta za igru dece i mislim da to je generalno problem celog našeg društva i da svi zajedno moramo da radimo na tome. Evo još jedne naše prijateljice koja takođe rado gostuje emisiji Vreme sport i razonode. Ja sam Danijela Jovanović, treća plasirana na evropskom i svetskom prvenstvu u para tekvondo. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Kakvi su ovo šampioni? Daca je propustila da kaže da je trčala maraton, Daca je propustila da kaže da se popela na najviši vrh Evrope, Daca je propustila da kaže da se bavila biciklizmom i Daca je pre svega propustila da kaže da je onako jedan vrlo ozbiljan sportista u svakom smislu, a pre svega dobra osoba. I još jedna zlatna devojčica koja se također ostvarila kao majka, da čujemo i nju sada. Ja sam Dejana Bačković, šampionka sveta u para tekvondou. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. To je tek... Moram da kažem da se radujem što čujemo meni poznate glasova, ali je i dobro da čuju i drugi ljudi. Zato malo pre smo razgovarali dok smo bili u OFU. U principu osobe sa invaliditetom su ljudima nevidljive ako ih nemaju u nekoj svojoj neposrednoj blizini. I to je ono što je generalno problem sa pravima osoba sa invaliditetom. Nije zato što neće neko da im pomogne ili da se potrudi da napravi neki objekat da bude pristupačniji nego što jeste, nego zato što jednostavno se ne sete. I to je ono s čime se ja susrećem sad kroz svoj posao kojim se bavim i ono što pokušavam da ispravim na svakom mestu na kome je to moguće. Zato što onog trenutka kad oni budu bili pre svega ravnopravni u društvu, odnosno kad mogu sva svoja prava da ostvare onako kako je to potrebno, kad oni budu mogli da se kreću svim ulicama, kad budu mogli da uđu u svaku instituciju, kad budu mogli da uđu u svaku školu koju odaberu, mislim da tad ćemo mi zapravo shvatiti da je taj broj između 10 i 15% vrlo realan broj. Sad, meni jeste zato što se ja družim sa njima, pa mi je vrlo realan. Ali ljudi se vrlo često zapitaju odakle toliko ljudi u kolicima, odakle toliko ljudi sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, odakle toliko slepih, odakle. Oni ne vide ih. Pa kad ih vide na jednom mestu, to deluje kao veliki broj. A to je kap u ukupnom broju osoba s invaliditetom u Srbiji. Tako da je ono što je jako važno, ja kažem, ta promocija pristupačnosti u svim medijima, na svim mestima. Svako ko ima priliku bilo gde da pokuša da unapredi pristupačnost, to je, kako da vam kažem, to svako treba da uradi. Nemanja Radović, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda i potpredsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije, bit će još malo sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode.
That's changing. Oh, it's a country that's changing. It's a country that's changing. All the people, cause the people are leaving. It's a world that's deceiving. Oh, it's a world that's deceiving. It's a world that's deceiving. All the people, cause the people believe in you. When the children believe in, when the children believe in, when the children believe in all the people, cause the people are leaving. When the people are leaving, yeah. When the people are leaving, when the people are leaving, all the children, cause the children believe in. When the country rings the living bell, you're lost. Belfast, Belfast. When they hate you and for one another's past, you can try, you can try, you can try, you can try to tell the world the reason why. Belfast, Belfast, Belfast. Moje ime je Ana Jovanov, košarkašica sam Crvene zvezde, šampiona države. Pozdrav za slušalce Radio Beograda 1. Počela je utakmica Lige nacija u odbojci, sastoji se državni timovi Srbije i Kanade koja trenutno vodi 7-5 u prvom setu. Naravno, posle sjajne partije protiv Ukrajine, naši žele i danas da zabeleže pobedu, osvoje bodove i tako ostanu u elitnoj diviziji Lige nacija. Sa nama Nemanja Radović i pričamo o paraolimpijcima. Gledamo koliko je prazno, recimo, ovde na ovom takmičenju, baš malo gledalaca. Vaše iskustva, recimo, sa paraolimpijskih igara u Parizu su bila fantastična. Jeste, da, to je bilo sve prepuno, prodate su sve karte, ljudi su navijali i to je ono što ja kažem, na zapadu se ta razlika između para, odnosno ljudi, osoba s invaliditetom i ljudi iz tipične populacije polako gubi. I ja kažem najbolje, prvi put kad sam primetio tu jako veliku razliku je bilo nakon olimpijskih igara u Brazilu. Mi kad smo se vratili iz Rija, recimo, tamo smo prolazili ulicom, niko nas nije pogledao ni jednog trenutka na način kao da smo sletali sa meseca. I recimo 3-4 dana posle povratka iz Brazila, Draži ja krenemo, prošetamo i osobe koje su, sve na koje smo nailazili su nas gledali bukvalno kao da smo pali sa meseca. Zato kažem, to je ono što ljudi dok ne počnu da redovno viđaju osobe s invaliditetom, opet vezano za pristupačnost, dok ne počnu da ih viđaju, neće početi ni da razmišljaju o njihovim pravima. Zato kažem, uglavnom se pravima osoba s invaliditetom bavi neko koga to lično dotiče ili ko ima u svom bliskom okruženju nekoga ko je osoba sa invaliditetom. Tako da eto, to je... Sport za sve, to je i naslov i naše današnje
današnje emisije, ali i svega, deviza svega onoga što radite, Nemanja. Uz ostalo, dakle, radujemo se zajedno. To je meni zaista divna priča. Jeste. Radujemo se zajedno je onako jedna sjajna manifestacija povodom Dana osoba s invaliditetom koji je 3. decembra, pa sad mi kako uspemo da se dogovorimo sa Pionirom, u toj nedelji uglavnom, to obeležimo, ja mislim, na jedan spektakularan način i ja volim da kažem sad, to sve onako deluje kao floskula, ali morate da dođete da vidite. Kad bi energija iz hale Pionir za vreme trajanja te naše manifestacije, na kojoj učestvuje recimo između 500 i 600 dece iz Beograda i iz drugih gradova iz Srbije, kad bi ta energija odatle mogla da izađe, ona bi zaustavila sve ratove. To je sigurno tako. I ja se nadam da ćete imati priliku da dođete, da to samo ispratite, ne morate, ja kažem profesionalno, nego privatno da dođete i da uživate. Jasno. Projekat koji trenutno dovodite do kraja takođe pobuđuje pažnju? Jeste, ali do kraja trenutno dovodimo Erasmus, ako na njega mislite, ali radimo se zajedno, taj Erasmus projekat je golbal plivanje i onako to je dosta jedan stručan projekat, obuka trenera i ostale stvari, ali ono što je jako važno, program Radujemo se zajedno, koji u zavisnosti od toga kako uspemo da obezbedimo finansiranje, radimo po beogradskim školama i to je ono što radimo sa decom od 1. do 4. razreda. Pa kako? To je, evo sad ću da vam kažem, to je, znači, kroz sportske poligone mi njima prikazujemo kako izgleda život osoba sa invaliditetom. Sad, taj projekat je zamišljen u nekom potpuno drugom pravcu, a to je da mi lociramo decu osobe sa invaliditetom po školama i da ih uključimo u aktivno bavljanje sportom. Međutim, kroz realizaciju tog projekta smo došli do saznanja da deca jako lepo reaguju na to što im mi prezentujemo i na te probleme osoba sa invaliditetom i svaki od tih programa koji se dešava po školama se završi, ja mislim, evo daću jedan plastičan primer, na Karaburmi škola gde je dete koje je sa smetnjama u intelektualnom razvoju, na početku tog programa stoji samo, stoji na kraju vrste, na kraju tih 2 sata i na kraju tog našeg projekta ta deca se s njima igraju. Tako da ja mislim da je to svakako onako jedan veliki rezultat koji postižemo i zato kažem da mi radimo od 1. do 8. razreda, ali do 4. otprilike ima onako nekog smisla koji ja mislim da će ostati za uvek upisan toj deci negde u malom mozgu i da više možda će roditelju reći da ne parkira na mesto za osobe s invaliditetom ili će on nekada se seti ili kad sretne neko dete negde u parku ili negde, mislim da će možda imati neki drugačiji odnos prema. Posebno deca u predškolskim ustanovama, dakle kad od malena nauče da... Što ranije, ali predškolske ne možemo, tu smo to je van sistema ovog osnovnog školstva, ali od 1. razreda do 4. razreda tu postižemo, ja mislim, sjajne rezultate. Imamo jako veliki broj anketa i ima jako veliki broj televizijskih priloga na kojima deca daju komentare kako im je shvatanje osoba s invaliditetom nakon toga. Pošto oni prođu poligon košarke u kolicima, vežemo im oči pa se igraju ćore bake, pa im onda vežemo jednu ruku u nogu pa simuliramo neku hemiparezu da pokušaju da bace čunje. Onako, dosta oni shvate koliko je problem nekome koji je osoba s invaliditetom da učestvuje u običnom životu ako nije prilagođen. Ono što ja stalno, šta ljudi zaboravaju, često me neko pita, pa kako možeš, kako te nije žao? Znači, osobe sa invaliditetom, bilo kog tipa, apsolutno ne traže sažaljenje. Oni traže razumevanje. Znači, i eventualno saosećanje. I to je ono što ja kažem, eto, to je ono, ja sam učestvovao u celoj toj priči sa saosećanjem za njihove probleme, a kad sam se polomio i kad sam ih osjetio, tek mi je onda bilo jasno da ne mogu da prođem ulicom i da mogu da ispadnem iz kolica na najmanju neravninu, da ne mogu da uđem u toalet, da ne mogu, onako, dosta je teška priča, recimo u ugostiteljskim objektima. Ljupka i Danko su radili istraživanje i od 100 objekata u centru Beograda 1 je pristupačan. Potpuno, znači to podrazumeva se, znači da mogu da uđu u objekat, da mogu da odu u toalet i da mogu da stignu do objekta ako je neki parking za osobe s invaliditetom pa da mogu da se popnu. To je onako jako, složit ćete se, jako mali broj. Pa eto, recimo da povežemo i sa turizmom, znači turizam je sad stigao gde, dolaze tu strani turisti, ali jako mali broj hotela je pristupačan potpuno za osobe sa invaliditetom. Oni ispuštaju taj neki evropski zakonski minimum 10-15%, odnosno jedna soba, ali recimo u ostalim sobama staje vrata 60 cm umesto da budu 70 i da mogu svi da uđu unutra. Da mogu da naprave WC, da ima kvadrat i poviše i da oni mogu da se okrenu i da pređu. Vi ste bili 2 godine u ulozi pomoćnika ministra turizma i omladine Vlade Republike Srbije, pa ko može onda da promeni ako vi niste uspeli? To je jako veliki problem, zato što sve promene u društvu koje se dešavaju i svi pravilnici koji prate recimo taj zakon su doneti u vreme zakona 2016. godine. Inače su procedure jako teške, ja sam bio manje od 2 godine, ali svakako da
razumevanje od strane ministra i od strane svih ljudi koji rade u ministarstvu postoji. Pošto i tu naravno postoje ljudi koji imaju u svom bližem okruženju osobe sa invaliditetom, ministar ima i dete koje ima problem sa šećerom i onako dosta je zainteresovan za tu temu, ali je to jako trom sistem i ja kažem onako sve što se menja u Republici je onako jako sporo, jako je inertno i mnogo je teško promeniti te stvari. Može li da se preslika neki Pa slučaj evo, ja sveta? moram da vam kažem, znači svi po zakonu o planjenju i izgradnji, svi novoizgrađeni objekti javne namene moraju da budu izgrađeni u skladu sa univerzalnim principima pristupačnosti. I recimo ta inkluzivna igrališta koje radi UNICEF, pošto je morao da ima ovde partnera, partner je bio naš savez, urađeno je inkluzivno igralište u Ćićevcu i urađeno je inkluzivno igralište u Nadi Ciganli. Mi smo projekat inkluzivnog igrališta dobili od Arhitektonskog fakulteta besplatno i dobili smo obećanje da to inkluzivno igralište može da se prilagodi bilo kom prostoru u Srbiji, isto tako besplatno. I mi smo to ponudili svima koji su zainteresovani, ta ponuda, evo sad javno kažem, stoji, da svako ko je zainteresovan da izgledi inkluzivno igralište, da mu je projekat, nema ga, bilo koja lokalna samouprava, bilo ko je zainteresovan da izgledi taj tip igrališta, može slobodno da se javi kod nas u Savez i da mu organizujemo to potpuno besplatno. Ne izgradnju projekat. Naravno. Da se razumemo. Da. Mi smo recimo izvinjam se ako imamo vremena, mi smo naše inkluzivno igralište koje se nalazi ispred našeg saveza uradili u saradnji sa Beogradskim maratonom koji je tu uložio i fondacijom Heroji Beogradskog maratona koji je obezbedio sredstva da se to inkluzivno igralište napravi. I na tom inkluzivnom igralištu se sada igraju i deca osobe s invaliditetom i deca iz tipične populacije. I to igralište i za decu iz škole koje preko puta Olimpa je onako, ja mislim, mesto okupljenja i oni izuzetno vole da se nađu na njemu. I zaista je lepo videti decu koje su... To je najvažnije, kažem, znači ako krenu da se druže od najranijeg detinjstva, nakon toga oni neće posmatrati, znači invaliditet nije bolest. Znači osobe s invaliditetom nisu bolesne, one imaju određeno stanje. Znači invaliditet nije prelazna stvar. A da vam kažem, ako vam iz kuće to objašnjenje ne dođe ili ako ne odrastate u parku sa nekim za koga ćete empirijski doći do saznanja da neće da vam prenese to što nema ruku, recimo pominjali smo, ne znam, Rastka ili nekoga od sportista i eto, kako da vam kažem. To je osnovna stvar da bi mi došli do društva koje će potpuno razumeti osobe sa invaliditetom. Zahvaljujem od srca. Ono što izvesno mogu da kažem, to je da pored emisije 10% koju imamo naravno redovno na našem programu, da smo otvoreni i stvarno ćemo s pažnjom i radošću pratiti sve ove akcije. Hvala vam. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam bio ovde, ostvario sam svoj dečački san. Hajde da ostvarujemo i u godinama koje dolaze. Hvala mnogo, Nemanja. Nemanja Radović, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom.